Moiram Nursery, your trusted destination for quality plants and seeds. Located at Tiniali Bazar, Lanka Hojai, Assam, 782446. Delivery available across India. Affordable prices. Bulk and retail orders accepted. Call or WhatsApp now on 8811819456 or 6003589622. Grow green, grow better with Moiram Nursery. Kumshiban taban kan mau buromi ka sngi jingwan yok gajat Reverend Thomas Jones Harilom Khasi ka Khasi Altar Society Shnat Sora haringkat ka je trailang bat ka Thomas Jones School of Mission Satchopen Sora ha ka arpo artarek jullio arja arpun riu kala penong ya ka je kopter ko halor ka phang ka je be ya ka ktien phareng ka pindu borno ya ka ktien khasi ka bla penlong ha hol jong ka te ka school. Kini ke program kedai ru kedak ban ken mau burom yo Reverend Thomas Jones missionary nari Wales ubala 1 poi hanong saulia sora haka arpo atrek jeliu khat praspa sau puwe daga jingtmu ban yalap ikaktin uble hinrai ubala longpat unong penwandur yaki dak thok khasi bat yau bal tip paj ba kumu khpa jong ki dak thok khasi hakani ke je turkunia ki samla puli na ki school repair jong ka than sora kila 1 badeshim benta daga ba pen pau yala ki jong kinia bat ki jing mot halor ka te ka phang. Hadin kerja Turkunia, kaliang persa kalayo ban kur ya kejing job da kabayo nyong spa nrupu point, kadba kaliang kepekerjaan pan kalayo shispa point. Kinong panya jila samru yek memento, shabaro kinong yishim benta kum kada kejing kan mau kat baya kan nam nong keren kebatibet tam la kur da kasamla yari lang jingap, na St. John Bosco Girls Higher Secondary School sora, kabla yo ru ye kasong pisa lembat ka memento.
Haus nam syaja transfer software. Dikasih jadi, kisah cucu yang cakap don connecting pareng. Kita orang hiu saja, dikai pareng dan seani. Ini harap kai kasih ya ni. Bodoh dari kita Islam dikasih jadi dibetul lagi connecting pareng. Mentah ada sisa apa Islam? Kalian berjaya, kamu berjaya connecting kasih. Mentah biru dia connecting kasih oh. Hal biru ini connecting kasih. Piapa berjaya, kamu berjaya connecting kasih. Kau aktif kemijang, kau tidak connecting kasih. Hampir minta yuk, hampir pengelakti, nakti, pareng, syaratin kasih. Kau yakin din science, hampir pareng spell S-C-I-E-S-E. Paling pengelah syaratin kasih, S-I-E-A-N. Hampir tak perlu boleh nakti kasih jungi. Hampir tu, mesti ini kakak di power USO. Kalian dewa tu nakti kasih. Kalau tu nakti pareng, umalu sutang ulah pengelah nakti kasih. Hampir perlu boleh Opa, kasi bekin pare kependu boleh kasi kalau kumde. Mungkin berumata, ide ban hikai ya jom dikon dikti, dan ini kita dibarak di sebut kami profesor muda, kami profesor iwan sene, ban tip ban mana katin kasi, hatu lada mangi keren pat ya ida katin keren, hatu i insutu katin kasi, iwan sene ban nang ban tip ke, takut bisa kawai Nadu barang kentong kepenting, barang kenteng kepenting. Ulai barang kentang, ulai hari yang kaktin kasih. Barang orang bersulang untuk kaktin kasih berkata dayu kepada hukum dan kular. Dikumtan dari Allah, Thomas Jones, ibu susu tham lawan rakyat kaktin kasih. Hot kan kayong pasal tak kena kaktin hari kan penduk bol. Henry itu lada Thomas Jones basli ulawan rakyat ni dari kasih jongi. Bawisin ayam ni bangintang kundo bangin ho ya udah abi kini kuntang hidup ini banyokor ini ban kentang ya kata bagi hidup ho ini ban keren ya tin om hamne pada hari syakri gue pasti sidaka aktif hari kependuan aktif kasih hana utang juga haba aktif kasih kare aktif rajungi but aktif rajungi kadang malam aktif kemarin tak but kenapa mungkin yang kerja kita? Kita kan gaji orang lagi baik. Kita gaji orang kalau malam tan naktin peran, naktin peran langsung tu, tak kau bisa jemur. Hantar kini kuat mentah, naktin kasih kalau kiu, kalau lah dia penuh dengan hal kedap kebakar Asian dia, cakap India. Tapi kumno kau kuat tak? Tapi nak kini kasih mo, malah kau kasih syataka. Syakata kedan ayam kami kita dengan tim hari ini kepala sesuatu ini bagi kami ram jangkari India bagi ya beliau cuma para mati bagi nung kita mungkin yang negari si jami yang tim culture jami dengan yang siapa halakan orang bah katim hari ini kadang kami ni kasih Pe kilo kita sekolah pada ngadu besang kita bentuk bankiran kasih nama rila bagi thok kita punya kuni hak jaga bagi punya MRW SYNRAM mau sendang kita punya beban kuni MAW SYNRAM mau sendang hatu kini kejiran hari pelat kami dalam perlasi ho hari ini kasih di babenda kalau don kejiran tinang hari Panggilan nak berkod baba, badai, bare, kongden, kongna, henry lakot, kibro, kisir, sunpan. Hatu kami bakatien paling kapanggilan roh ini bangkiran yakti sila jom. Syukur bentah, ngadawan turis uang syukur kini bentah. Isya ini dari syukur bentah pemenang pareng oleh Allah. Ama ayah. Nek jumpa aku ni. Abang bentah Musi hari cakap pemerintah, hari saya buat pergi thok kesurat senok karikai ni kesurat secondary force ni thok we tu nak karikai itu secondary force. Lalu pergi thok saya buat surat senok karikai kata orang khar laksana bayar kesunah raja lah siapa sunah lah siapa men. Kamu nak kaki parang kependudukan ini kasih. Alright. Mani kibakai ini pemenang bangsa kikai ini dekat kasih. Kalau ini dekat kasih, ini ibarat berdoa yang high level.
kami belatri ikam kibahe ki wat kikun berangare lu kyong. My son, my daughter, come here, eat your food, drink water. Kumta, tinggi kun apa katur terlarung lu hakajing na jonggi. Tin hasi kalau tin donam batak tin kebalong omkan kebedonam rekalong lu katin kebedon lah hukum kadang lah hukum kajuban lah dekat tin hasi kalau kebayar bak kebalong ada penyai imu ada penyayar kan dekat tin hasi wat ada min penjat rom na ya ladang nang berburom ya ka tin hasi jongi kan sayap. Nolor kejing Turkunia lapon long ru ya kejing lang bekerpang halor usen yang berat ba u Reverend Thomas Jones syakajat benriu khasi. Hagani kejing lang laidon lang do SDO ke Sora Civil Subdivision uba Mark A Chalam kumukongsan u Principal ke Thomas Jones School of Mission u Reverend A Dopri uba Prikson Karshiyeng Finance Secretary ke Khasi Earth Society lambat kiwe kiri orang ba kibala syak hot ngobha. Haba ajing kran u Reverend A Dopri ulaong bahaba puli yak history jong u Thomas Jones la sngo tho bode u bawan na kalong yeng kabadok Henry kata kam syam la khang lat yu u ban kiu ha kajing nang jing start nomor bode u bri u minot u syam phang bot u pendan kam hok ya kapor ulaong ru bahakarata ka ba arpusan snam u Thomas Jones ulayo sngo kajing khot bakan jaman sim ban trei kum u missionary shabar na ri wheels hadien balapen kentang yu u house nam khat praspa sau pho. Pero Thomas Jones musim mayo katakanlah balik skor rei long tamu pro jadi long buat tebik puli ya dangli ke jogo long ni katanya pai pada kesenang terus pak lain punyo lapli ke skor aja ikannya badai ada kat pro Thomas Jones abu ladon kuma abusan sedang bertahan ulalai puli ke skor baru penting dia lagi kuma Arsenal baru skor yang kecil pasnya kesur kebekenjaan sen manlek train manilong missionary Shaban John Gregory Wales onggol pendak kecil pulih keperasaan bahwa ordain dan pengetang yang agak senang keperasaan po nangta mereka kata layu ia katalah bertebit jadi dia kam aidawai napok Glasgow walau bau new Thomas Jones ulang to syekh Jom London Missionary Society ban terwaya lebih kong way na ikan di akan missionary Shabar dari Wales. Henry kumbabu hati dikte. Kila kita kata nama idol undang kata mat kebakot kebakya. Padahal itu kata nadu kata kapur la Simon yang kata Welsh Calvinistic Methodist Foreign Missionary Society. Antonio Thomas Jones. Baru long missionary menikah deh, John Gregory Society. Berpengaruh jadi hilung kesih ini. Lami, hubungan November kat Saupo, rengkat ke Kurin dulu, ke Jones. Berkilapoi hanya seorang, hak arko yang jendil, John kesenang, Syeda Praspa Saupoe. Padahal yang begini, hak ini kepor, ialah mundur pada utang lapak lapsan seorang. Bau ni usaha officer John Gregory East Company, ulang new Thomas Jones, le painok shalai. Pila ada seorang hikai isri, autai di banyak persiapan hikai yang diberiu hane. Kita rekono Thomas Jones mencoba. Pergi kerja beri kejongan yang artli ye. Kau ini kita kerja syah ben, kerja ben, kerja nyoben, John uni usaha, ye kecak peneri kasih Johnny, agak kumpulan kapur. Nakaliang ubak Prikson Karshiyeng ulaong bakarin yang berkejing no senyang John Thomas Jones kalong kebahe haduk kata-kata bat la setia ban batai lut Henry la ban syukran tang na jengai ya kejing start bat kejing syampang jong u ulaong ru ba dai ban pet yo Thomas Jones kumunong wei Henry kumunong seora ubalan no senyang shibon ya kejat ban riu khasi riu snel duna ulan seora mentasi dalam si kena urang kata renyeng jong ke bakat kata laklet no ai sipo berbuat semaya orang
langeno ulangeno ulaya sipur penban U4 uim kagateng usah tanah dai nama beri mensim yang kacing le kam sim le le kabadon u bagat rau banam belum thomas tu tadai tani kan nomrim ka bisya ba u da kabala tik kabala belum yang doktor mukul sama ban burom yang kasih di wan boy di jatuh thomas tu asal kat aduk ba u doktor mukul sama ulapan benar yang kasih syuti ka ba kerpang na ka hari kasih janji ba kata dia kata jong umi uraba ubangi miraki ubangi milak burom hari kasih banyak keren yang Thomas Jun dipang keren dari imat dibanding keren sepang Jun dari yang di begini kadi dengan macam-macam kebangi di bani nak kedua ni ada keren macam-macam di tahu tak bermani ikut macam dia yang tadi kalau kai sini ni sode banyak keren yang ni uraba kum pro ubah sebab di syar yang kali kasih dia atas pak saubuah boleh dibenar ke mahkamah Miyok macam syahid atau Thomas Jun ulah thok siji saya commission ba ulah pak jadi kot kita nungkong ban hitai kien kasih haji benar ke bahmat jong senam katas pak saubuah babawut tang si senam dina ulah ban saindur yang tidak thok kien kasih ban thok ru ya kakot dan kien kasih kasama lang nomor hari di Bali atlet kita abah keren maka boleh pergi aktivis lah kalau penonjol berat juga itu jadi dia boleh ganti kasih kita ada tak berani kemat kita sendiri college mudur kada syong tangoi anu akan spesial saya penuh dan bumi komentar sangat kena spesial Doktor Bajwan Roy Kanti Kong Suti Rinja, Dr. Ayanti Nobri, Wayne Guy, St. Denis College, bang atlet yang kata ini di Bogor, bat mana sangat bisa, kata kami bisa, lakukan job jadi bersama di Korea. Dari nama utama tu, udah berau, buat baik bisa, itu sekolah boleh. Amat kebaan Thomas Jun ujingja ketok aku ni. Thomas Jun daladi tang hapo real kli Islam ulah beri santli ketok aku dia kasih. Iu tang sakot kot aslam simpul. Udah mikot kli penuh ketok. Hei yang kita maksud ketok penuh. Kita nak tak. Untuk macam apa Islam santai. Kita mengkau berikai boleh ketik kasih. Takut tikir, takut spell mati, takut doang, bat kawai ya kau. Berikai Jepang takut kerja. Santai juga. Nakaliang ba Mark E. Chalam uloong, bakalong ba ban muddur ladaw Thomas Jones,